Asante sana watazamaji wapenzi wa RTA. Najua kwamba mimi pamoja na nyinyi mmeendelea kuona namna gani umati ya watu umeendelea kuwa mwingi sana hapa mjini Bukavu. Hapa tumepatikana kwenye Place de l'Independance. Watu ni wengi sana ambao wanakuja kumchunga Dr. Denis Mukwege, mgombea wa kiti ya uraisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kufuata mpenzi mtazamaji. Mimi na wewe tutagundua mengi zaidi. Jina langu ni Pemsi, hapa mbele ya kamera. Jacques amekuwa kunyuma ya kamera. Karibu kufuata. Watazamaji wa RTA, tuko hapa kwa ajili ya kungoya Papa Denis Mukwege kwa maendeleo aliyotufanyizia nchi yetu ya Kongo. Nilipata probleme magumu ya kila namuna, nyumba ilinilungulia. Papa Mukwege alitusaidia na msaada kamili, alitupatia manjanja, akatusaidia na chakula, akatusaidia hata na vifaa vya kusaidia tena munyumba. Na mshukuru Mungu sana kuona Papa Mukwege atakuwa president wetu wa Kongo. Tujikaze tumuchagule Papa Denis Mukwege. Bon, shie tuko hapa ni bakaji ya mji wa Bukavu. Tunakuya kumchunga rais wetu Bwana Denis Mukwege Mkengere. Tunakuya kwa umati sana. Tunaomba wakaji wa Bukavu, kwa muda wa sasa tunataka mabadiliko na tunataka viongozi wale walikuwa na dhamiri safi, wenye kuwa na busara kabisa, kusudi wa tuongoze nchi vizuri. Inakuwa miaka mingi sasa, zaidi ya miaka 12 na karibu 13, nchi inaongozwa na watu hawastahili. Nawaza tufanye uchaguzi mzuri, tumchague Mkengere Denis Mukwege. Ni rais mzuri, tunajua tukimpa hii muda wa kuongoza nchi itakuwa na mabadiliko. Ahadi zake kwa nchi ni mazuri sana. Anasema atapiganisha insecurity, make vita zitaisha, atapiganisha njala, atapiganisha umaskini kabisa. Tuko na ushuhuda yake, tunamjua ni shujaa kabisa. Miaka mingi tunaona kazi zake katika jimbo letu la Kivu, nchi mzima kwa sasa. Antuka ni shujaa kabisa. Ni muda wetu kujikomboa na tupatie mtu mwanastahili uongozi wa nchi kwa hii mula wa 2023, na aita kabisa wakaaji wote kuzamirika kuchagula vizuri, waache vitenge, waache samaki, vitu vya kupita. Tunahusisha uhuru yetu, amani yetu, kwa chakula, kwa vitu vya burebure, kuwapatia watu wanakuja kutudanganya, wanakolabore na wanatumaltrete, wanaiba mali ya nchi. Anawaza ni muda wa kujikomboa, tujilibere. Ni sisi population tunakuwa na uwezo sasa kujichagulia viongozi wapya na wazuri. Kwa kweli na uhakika kama bwana Professeur Denis Mukwege ni mshujaa kabisa, na hivi alijitoa, alizika mwito wetu. Ni muda wetu kumupatia utawala. Mtaona mambo kisitakuwa, nina imani kabisa. Mimi nakia una mimi babangu Denis Mukwege alinifanyizia vitu vya maana sana. Mamangu aligonjwa sana miaka 18, kumbe hatuwe vyenyana gonjwa. Kumubeba kule Lemera, bakakia muangalia, bakakutana ni ugonjwa yenyewe naota kukitofu mule mundani. Papa kamuopere na akatosha ile ugonjwa. Basi ndeza shukuru papa wangu sana, na jamaa yangu nawe na shukuru sana. Lakini shibo wote roho zetu ziko kwa Papa Mukwege hii. Hii mwaka utamchagua na anikuwa president wa Kongo. Yeye ni Papa Mukwege, mjamaa yangu na mloko yangu naye alimsaidiaka, wala matrice ilishatoka na akamsaidia na andukayo, tukasikia mzuri sana. Shehe na jamaa yangu anduka, roho yetu iko kwa papa hiyo. Watazamaji wa RTA, nakiwaambia kama mchagule Papa Denis Mukwege, jua natufaa sana kwa maisha yetu sisi binadamu. Mlimpendea nini? Tulimpendea jua nafanya maaktivite mingi, anatupatia manguo, anatujengea manyumba, anatutunza, anatufaa kwa vitu vingi sana. Kwa bure? Kwa bure, bila kulipa yoyote. Asante. Ndio. Papi que va,